Hamujambo wapendwa kanisa letu Communaute Sayuni Maranatha. Nataka kuwatangazia mkutano tuko nao wa Injili wa kufundisha kushuka kwa Yesu ngazi 7 kusudi ampate mwanadamu. Mkutano huu utaanza le 5 itakuwa pale kwetu kwa Mubanke kukasoko pale Chinjoma. Le 6 itakuwa kukanisa letu pale ku Communaute Sayuni Maranatha na itakuwa ubatizo ile siku. Le 7 itakuwa dimanche, itakuwa kukanisa letu tu na itakuwa meza ya Bwana, na kwanza tutaanza kila saa 8 mpaka kumaliza ni saa za Mungu. Asante wapendwa, Mungu awabariki. Tujikaze sana, tuombe Mungu atuamushe ile siku kusudi tuhudumie mkutano huu, kwa kuwa Mungu amenihakikishia atatembea na kufanya ishara mwa ile mkutano na atasaidia wengi. Mungu awabariki na ujio wema. Amen.